ආමේන්. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඉතාමත් බලවත්. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය බලවත්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ බොහෝ දේ කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබට තියෙනවා ලොකු සැලැස්මක්. ආමේන්. ළඟින් කෙනාට කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ තිබෙනවා ලොකු සැලැස්මක්. කියන්න ලෑස්ති වෙන්න සැලැස්මට. ஆண்டவர் உங்களுக்குள் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதாக. ආමේන්. ඔබ සූදානම් නම් දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබ ඉඩ දෙනවා නම් කැමති උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය අලංකාර කරන්න. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வல்லமையான காரியங்களை செய்வார். ආමේන්. ඉතින් හැමදේම සිදු වෙන්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ අලුත් කරන්න. அவர் எல்லா වෙනස් කරන්න. ඒක process එකක්. அவர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். ආමේන්. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ වචනයට යමු. அவருடைய வசனத்தை தியானிப்போம் நம்மால். අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත කාරණා තුනක්. அது 3 காரியங்களை பார்த்தோம் கடந்த කාටද කියන්න පුළුවන්? யாருக்கு சொல்ல முடியும்? තණ්හා ජාති ශෝකෝ මොකද්ද? ඔව් මොනවද කිව්වේ? ඔව් මේ තුන සමග ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න බෑ. இந்த 3 காரியங்களுக்கு ஊடாக நாங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. ආමෙන්. ලෝභකමත් එක්ක ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න බෑ. நாங்கள் கஞ்சத்தனம் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் பரலோகத்துக்குள் போக முடியாது. වස්තු තෘෂ්ණාවත් එක්ක ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍ය කරා යන්න බෑ. ஆஸ்தியின் பெருமை நிமித்தம் எங்களுக்கு பரலோக අපි කතා කරා ඒවා පිළිකුල් සාගතයි. இந்த ஆண்டவருக்கு அருவருப்பானது. ආමෙන්. ඒ වගේම උඩඟුකම பணம் උඩඟුකම දෙවියන් වහන්සේ පිළිකුල් කරන දෙයක්. மேட்டுமையான உள்ளத்தை ஆண்டவர் அருவருக்கிறார். අපි කතා කරා நாங்கள் பேசினோம். ඔබට ලෝභකම තිබෙනවා නම් உங்களுக்கு கஞ்சத்தனம் இருக்குமானால் වස්තු තෘෂ්ණාව තිබුණා නම් ஆஸ்தியை பற்றி ஆசை ඔබ දෙන්න. இருக்குமானால் ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කිව්වා? ඔබ දෙන්න. நீங்கள் கொடுங்கள். ඔබ අනිත් අයට දෙන්න පුරුදු වෙන්න. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க பழகுங்கள். බොහෝ අය අල්මාරි හිටන් ඇදලා තිබ්බා ගිහිල්ලා. சிலர் கொடுப்பதற்கு கஞ்சப்படுகிறோம். දෙන්න කිව්වම අල්මාරි පිටින් දෙන්න කියලා තියෙනවා. கபடோடு கூட கொடுக்கும்படியாக சொல்லப்படுகிறது. හරි. ඒ නිසා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. கொடுப்பது முக்கியம். ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබට දෙකක් තියෙනවා ඔබ එකක් දෙන්න. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு 2 දීමෙන් கொடுங்கள். ඔබ තුල තියෙන තෘෂ්ණාව නැති වෙනවා. நாங்கள் கொடுக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் இருக்கும் துஷ்டமான காரியங்கள் விலகி செல்லும். දීම දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක්. கொடுப்பது தேவனுடைய දීම திட்டம். දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. கொடுப்பது தேவனுடைய சுபாவம். ආමෙන්. උන්වහන්සේ ආරම්භය පටන් දෙනවා මිනිස්යන්ට. அவர் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பது මුළු ලෝකෙම ස්වාමීන් වහන්සේ ආදම්ට බාර දුන්නා. முழு உலகத்தையும் ஆதாமுக்கு பாரம் கொடுத்தார். උන්වහන්සේ ආරම්භය පටන්ම දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. ஆதாமுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார். ඉතින් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය තියෙන්නට ඕන. எங்களுக்கு ஆண்டவருடைய මොකද சுபாவம் ඔබව මැව්වේ උන්වහන්සේගේ ස්වරූපෙටයි. அவர் எங்களை படைத்தார். ආමෙන්. அவருடைய ඒ சுரூபத்தின்படி නිසා ඔබට දීමේ හදවත තිබෙන්නට ඕන. எங்களுக்கு கொடுக்கும் மனம் இருக்க வேண்டும். ඔබ ලෝභ කෙනෙක් වෙන්න බෑ. நாங்கள் ஒரு கஞ்சத்தனமாக இருக்க ඒකයි முடியாது. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. அது தேவனுடைய சுபாவம். අනිත් කාරණා උඩඟුකම. மேட்டுமையான மனம். යේසුස් වහන්සේගේ උඩඟුකම තිබ්බද? இயேசுக்கு மேட்டுமையான மனம் இருந்ததா? උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ අතහැරලා ආවා. அவர் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். උන්වහන්සේ වස්තු අතහැරලා ආවා. அவர் ஆஸ்தியை விட்டு விலகி வந்தார். ආමෙන්. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න. උඩඟුකම ඔබ තුල නොතිබිය යුතු දෙයක්. மேட்டுமையான மனம் எங்களுக்குள் இருக்கக்கூடாது. අනිත් කාරණා මොකද්ද? மற்ற காரியம் මොකද අනිත් කාරණා? තෘෂ්ණාව. துஷ்டத்தனம் ආමෙන්. ඒ තෘෂ්ණාව ඊටමත් භයානක දෙයක්. மிகவும் பயங்கரமானது. තෘෂ්ණාව ඔබව පාපයට පොළඹවනවා. எங்களை பாவத்துக்குள் கொண்டு செல்லும் ආමෙන්. துஷ்டத்தனம். සාතන් තමයි මේ දේවල් ඇති කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ යාඥා කරන්න, நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். දෙන්න, கொடுங்கள். නිරහරව ඉන්න. මානසික உபவாசியுங்கள். සියලු ආශා මේ නිරහරය ඔබගෙන් නැති කරනවා. எங்களுக்குள் இருந்த துஷ்டத்தனங்கள் இந்த விவாசத்தின் முள் விடுதலை ඒ கிடைக்கும். නිසා මේ කාරණා තුන අමතක කරන්න එපා. இந்த 3 காரியங்களை மறந்து போக ඉතින් வேண்டாம். අද අපි යනවා වෙනම මාතෘකාවකට. நாங்கள் வேறு 3 காரியங்களை குறித்து වෙනම මාතෘකාවට යන්න කලින් අපි පොඩි මනසට අපි යමක් දාගමු. நாங்கள் உங்க மனசுக்கு சில காரியங்களை போட போகிறோம். යේසුස් වහන්සේ යමක් කියන ඔබට. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට කිව්වා අද දවසේ ඔබට කියන්නට යනවා. சீசர்களை நோக்கி இதை சொல்லும்படியாக. කාරවකාශ. ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න පිටිපස්ස. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love,
ඔබ මාගේ ආඥා just as ආරක්ෂා I කරනවා have නම් kept my Father's commands நீங்கள் and ஜெபத்தை remain செய்வீர்கள் in His ஆனால் love. ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා I have told you this so that my උඹලා joy may මාගේ be in මිත්‍රයෝ. you and that your joy may நீங்கள் be என்னை complete. தேடும் பொழுது My command is this: උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට කියනවා love each other சீசர்களை as நோக்கி I சொல்கிறார். have loved you. උන්වහන්සේ නික්මෙන්ට ළඟයි මේ අවස්ථාවේදී அவருடைய Greater வார்த்தை love மிக has no அருகில் one உள்ளது. than this, ස්වාමීන් වහන්සේ ගෝලයන්ට කියනවා to lay down சீசர்களை one's நோக்கி life for சொல்கிறார். one's උඹලා friends. මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරනවා නම් நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது You are my friends if you do what I command. උඹලා මගේ මිත්‍රයන්. நீங்கள் என்று I no longer call you சகோதரராய் servants, இருப்பீர்கள். because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For ඔබට everything that I යොහන් learned from my 15 වෙනි Father, පරිච්ඡේදයට யோவான் I have made 15 known to you. அதிகாரத்தின் வசனத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. යොහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලන්න. யோவான் 15 15 13 14 15 அதிகாரம் 13 පාද 14 අපි කියවන්නට යනවා. ඔබ පෙරලගත්තද? අපි ආඥා කරන ස්වාමිනිය ඔබගේ දයාතර වචනය බාරයි. වචනය ගෙනෙන මාද අසන්නෝද ඔබ වහන්සේගේ දයාතර බාරයි. අසන්නෝ පමණක් නොවි. ස්වාමිනී වචනේ ක්‍රියාවට දමන් ඔවුන්ට කරුණාව නිදහස් කරන. මම නොව ඔබ වහන්සේ සෙනඟට කතා කළ මැනව ඔවුන්ගේ හදවත මනස සරු පොළවක් කරන්න වචනය පැලවෙන පිණිස යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි කියමුද? යමෙක් තමාගේ මිත්‍රයන් උදෙසා තමාගේ ජීවිතය දීමට වඩා මහත් ප්‍රේමයක් කිසිවෙකුට නැත. මා නුඹලාට ආඥා කරන දේ නුඹලා කරනවා නම් නුඹලා මාගේ මිත්‍රයෝය. ආමෙන්. 15ත් කියවන්න. දාසයා තමාගේ ස්වාමියා කරන්නේ කුමක්දයි නොදන්නා බැවින් තවත් නුඹලාට දාසයෝයයි නොකියමි. මක් නිසාද මාගේ පියාණන්ගෙන් මා ඇසූ සියල්ල නුඹලාට දැන්නූ බැවින් නුඹලා මිත්‍රයෝයයි කීමි. ආමෙන්. ஆமென். බාල දෙවියන් වහන්සේ කියන කතාව. தேவன் சொல்கிறதை பார்ப்போம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு சொல்கிறார், නුඹලා උදෙසා මගේ ප්‍රාණය දීම තරම් මට සතුටක් නැහැ. நான் உங்களுக்குள் இருக்கும்போது ஒரு சந்தோஷம். කොයි අවස්ථාවද උන්වහන්සේ කියන්නේ? උන්වහන්සේ පොළවෙන් නික්මෙද්දී උන්වහන්සේ කියනවා அவர் சீசரை நோக்கி පොළවෙන් சொல்கிறார், නික්මෙන්න දවස් කීපයයි තියෙන්නේ. சில நாட்கள் மாத்திரம் உள்ளது. උන්වහන්සේ ප්‍රීතියෙන් කියනවා දැන් சந்தோஷத்தோடு උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙන්න යන්නේ. அவர் சிலுவையில் அறையப்பட උන්වහන්සේ போகிறார். මැරෙන්න කලින් දන්නවා அவர் மறிப்பதற்கு උන්වහන්සේ முன்பாக දුක් විඳින්න කලින් දන්නවා மறிப்பதற்கு මං முன்பாக පොළොවට ආවේ මේ කාරණාව නිසායි. அவர் அப்போஸ்தலரை நோக்கி சொல்கிறார், මං පොළොවට ආවේ நான் මගේ உலகத்துக்கு ජීවිතය දෙන්න. என் ஜீவியத்தை கொடுக்கும்படியாக නමුත් උන්වහන්සේ මේක වටහා ගන්නවා நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். මට ප්‍රීතිය දෙන්නේ எனக்கு சந்தோஷம் உண்டு ඒ සෙනකට. அந்த ஜனங்களுக்கு, මගේ සෙනක වෙනුවෙන් ජීවිතය දෙද්දී. இந்த ஜனங்களுக்காக என் ஜீவியத்தை கொடுக்கும்படியாக. ආමෙන්. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන කෙනා எனது கற்பனையை கை கொள்ளுகிறவன் එයා මගේ මිත්‍රයෙක්. எனது சிநேகிதனாய் இருக்கிறான். මගේ ආඥා ආරක්ෂා කරනවා නම් எனது கற்பனையை கை கொள்வானால் එයා මිත්‍රයෙක්. எனது சகோதரனாய் இருப்பான். එයා මගේ යාළුවෙක්. எனது சிநேகிதன். ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ਸਰබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. அவர் ஒரு சிநேகிதனைப் போல நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේට මිත්‍රකම් තියා උන්වහන්සේට ලං වෙන්න බැරි වුණා. அவருக்குள் சிநேகம் இருந்தது கிட்டி සෙනග சேரும்படியாக. උන්වහන්සේව දකින්න ඕනි කියද්දී උන්වහන්සේ සෙනග අතරට එද්දී සෙනග මැරුණා. அவரை பார்க்கும்படியாக ஜனங்கள் கிட்டி சேர்ந்தார்கள். උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නා කන්දේ හැප්පුණ මුර්ගයන් පවා මැරුණා. அவரோடு இந்த ඇයි? மறித்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ තරම් බලවත්. தேவன் அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். උන්වහන්සේ තරම් ශුද්ධයි. அவர் හරි பரிசுத்தர். වචනේ තමයි කඩෝෂ් කියන වචනේ. அவர் பரிசுத்தர். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ශුද්ධයි. அவர் பரிசுத்தர். අපි අපවිත්‍රයි. நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கிறோம். ඒ ශුද්ධකම නිසා அவர் பரிசுத்தத்தை දෙවියන් நிமித்தம் වහන්සේ කව මිනිස්යන්ට மனிதருக்கு කරුණාකර ඔබ එනවා නම් நான் ஒரு கொடுக்கும் பொழுது අපි කියන්නේ පේ වෙනවා කියලා. கொடுப்பது என்று சொல்கிறோம். ඔබ निराහාරව நாங்கள் உபவாசிக்கும் පාපෙන් பொழுது වැළකීලා பாவத்தில் விலகி ඔබ බිරින්දවරු නැත ස්ත්‍රීන් එක්ක නොසිට பெண்களை விட்டு விலகி පවිත්‍රව பரிசுத்தமாய் එන්න. வர வேண்டும். ආමෙන්. නමුත් එයාට දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බැරි වුණා.
தேவனை காண முடியாமல் போனது. මොකද දෙවියන් වහන්සේව දැක්කනම් ඔවුන් මැරෙනවා. தேவனை கண்டவுடன் மரித்தார்கள். මෝසෙස් විතරක් උන්වහන්සේව දකිනවා. மோசஸ் மாத்திரம் ஆண்டவரை பார்த்து ඒ கண்டார். දකින්නේ පිටිපස්ස. அவர் பின்புறமாக பார்த்தார். මෝසෙස්ට ආසාවක් ඇති වෙනවා දෙවියන් වහන්සේව දකින්න. அநேகருக்கு ஆவலாக මේ இருந்தது. මාත් එක්ක කතා කරනවා. அவரோடு මගෙත් பேசுகிறார். එක්ක මිත්‍රයෙක් වගේ කතා කරන சிநேகிதரை போல මේ பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේව அந்த தேவனை මොකද උන්වහන්සේ මට කතා කරනවා නම් அவர் මම பேசுவார். කැමති උන්වහන්සේව දකින්න. நான் அவரை காண வேண்டும். මෝසෙස් කියන මෝසෙස් වා මොනවද මේ ඉල්ලන්නේ? மோசஸ் என்னத்தை கேட்டார்? මාව දැක්කොත් ඔයා මැරිලා වැටෙනවා. என்னை பார்த்தால் நீ மரித்து මාව விழுவாய். දකින්න කිසිම කෙනෙක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. என்னை காண்பவர்கள் ජීවිப்பதில்லை. මෝසෙස් කියන අනේ අනේ මට බෑ මට දකින්නම ඕන. தேவனே உன்னை நான் பார்க்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ කියන හරි මම මෙතනින් දැන් නික්මනකොට ඔබ බලන්න එතකොට උඹට පේනවා. දෙවියන් වහන්සේ එතනින් එහා පැත්තට යද්දී அவர் ඔබ அந்த புறம் දකිනවා දෙවියන් போகும்பொழுது වහන්සේගේ පිටිපස්ස. அவர் தேவனுடைய பின்புறத்தை பார்த்தார். ආමෙන් පොඩ්ඩක් දකිනවා. அவர் கொஞ்சம் பகுதியை பார்த்தார். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සෙනඟ කතා කරන්න කියද්දී அவர் பேசும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ සෙනඟට කතා කරද්දී ஜனங்களோடு பேசும் பொழுது මනුස්සයන්ට ඒක අහන් ඉන්න බැරි වුණා. ஜனங்களுக்கு கேட்க முடியாமல் போனது. එතරම් ගර්ජනා හඬක්. அப்படியான ஒரு கற்பனை. සමහරුකෝ ගොරෝනෝ වගේ ඇහෙනවා කියලා. அவர் சொன்னார் அவர் உருமுகிறார் என்பதாக. සමහරුකෝ අපිට ඒක කතා කරන්න එපා. අනේ ඕක නවත්වන්න මෝසෙස්. அதை நிறுத்தும்படியாக දෙවියන් சொன்னார். වහන්සේට කියන ඔබ විතරක් අපිට කතා කරන්න. நீர் மாத்திரம் මොකද எங்களோடு දෙවියන් பேசும். වහන්සේගේ හඬ අපිට අහන්න බෑ. அவருடைய சத்தத்தை எங்களுக்கு ඒක கேட்க එතරම් முடியாது. අපිට අමාරුයි. அவ்வளவு கடினமாக இருந்தது. ආමෙන්. ඒ නිසා සෙනඟට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ නැහැ ඊට පස්සේ. அதன் பிறகு ஜனங்களோடு தேவன் නමුත් பேசவில்லை. ඒ දෙවියන් වහන්සේම அந்த தேவன் මිනිසෙක් වෙලා மனிதனாகி පොළොට එනවා உலகத்துக்கு வந்து 16ක් විදියට. மனிதராக ඒ வந்து දෙවියන් වහන්සේ அந்த தேவன் පොළොවෙන් යන්න දින කීපයකට කලින් உலகத்தை விட்டு போகும் ඒ முன்பதாக දෙවියන් වහන්සේම කියනවා அந்த தேவனை சொல்லுகிறார், නුඹලා මගේ ආඥා ආරක්ෂා කරනවා නම් என்னை நேசிப்பீர்கள் ஆனால் නුඹලා මගේ මිත්‍රයන්. எனது சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். නුඹලා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. நீங்கள் வேறு ஒருவரும் அல்ல. කී දෙනෙක් කැමතිද උන්වහන්සේව මිත්‍රයෙක් කරගන්න? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் அவரை யாருமே- சிநேகிதராய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி? ඔබට තියෙන ඔබ ඉන්නා වූ පසුබිම ඔබ උපන්දා පටන් ඉගෙනගත්ත දේ මම ඉගෙනගත්ත දේ අනුව අපිට බයයි. ආව දෙවි කෙනෙක් කොහොමද යාළුවෙක් වෙන්නේ? நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களோட நாங்கள் எப்படி சிநேகிதாக අන්න ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ තැනට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. தேவன் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ආමෙන්. කී දෙනෙක් කැමතිද උන්වහන්සේව යාළුවෙක් කරගන්න? எத்தனை பேர் நீங்கள் ஆவலாய் இருக்கிறீர்கள் அவரை சிநேகிதராய் ஏற்றுக்கொள்ள? ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඒ තරම් ප්‍රේමයක් තිබෙනවා. அவருக்குள் அப்படியான அன்பு உண்டு. මම ඔබට නිදසුණක් කියන්නම්. அவர் இயேசு. යේසුස් වහන්සේ පොළවේ ඉද්දී அவர் உலகத்தில் இருக்கும் දැන් பொழுது ගෝලයෝ දන්නවා උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. அவர் தேவன் என்பதை ගෝලයෝ දන්නවා මේ තමයි පැමිණුණා වූ මෙසියස් වහන්සේ. அவர் உலகத்துக்கு வந்த ரட்சகர் என்று சீசர்கள் නමුත් යේසුස් அறிந்தார்கள். වහන්සේ කිසි වෙනසක් කරේ නැහැ. அந்த சீசர்கள் ඔවුන් එක්කම හිටියා. அவரோடு கூட இருந்தார். ඔවුන් එක්කම කෑවා. அவரோடு கூட ඔවුන් சாப்பிட்டார். එක්කම වාසය කරා. அவரோடு கூட இருந்தார். උන්වහන්සේ අවුරුදු 30න් පස්සේ උන්වහන්සේගේ ගෙදරත් එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක ගෙදර අතහැරියා. அவர் அவர்களோடு கூட இருந்தார். උන්වහන්සේට උන්නේ මේ අවුරුදු 3මාර සෙනඟ ගලව ගන්නයි. 3.5 வருடங்கள் அவர்களை ரட்சித்தார். ඒ නිසා ඔබ දන්නවද? යේසුස් වහන්සේව මරන්න එන අයට இயேசுவை கொல்லும்படியாக උන්වහන්සේව வந்தவர்கள் අඳුර ගන්න බැරුව ගියා. அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போனது. ඒකට හේතුව තමයි அதற்கு මේ காரணம் ඔක්කොම එක වගේ. எல்லாரும் ஒரே விதமாக ඉන්න இருந்தார்கள். 13 දෙනාම එක වගේ. இருந்த 13 ඔවුන් பேரும் එක සමානව. ஒரே ඔවුන් சமாதானம், එක රූපය වගේ තියෙනවා. ஒரே ඔවුන් விதமாய், එකටයි කන්නේ. ஒரே ඔවුන් விதமாய் එකටයි යන්නේ. ஒன்றாக இருந்தார்கள். එකටමයි අඳින්නේ. ஒரே விதமாக உடுத்தினார்கள். මතක තබන්න උන්වහන්සේ රත්නිල් ඇඳේ නැහැ. அவர் விசேஷமாக උන්වහන්සේ රත්නිල් ඇඳුවා. அவர் அப்படியாக இருந்தார். උන්වහන්සේ එකම ඇඳුම. ஒரே உடுப்பு, එක විදියට උන්වහන්සේ ඇඳේ. ஒரே விதமாக இருந்தார்கள். උන්වහන්සේ පහත් විදියට හිටියා. அவர் උන්වහන්සේ தேவனை යටත් විදියට හිටියා. அவர் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். ඒකයි යුදෙව්වෝ யூதர்கள் යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක් මාරම් පාවිච්චි කරේ යේසුස් වහන්සේව හොයාගන්න. இயேசுவை யூதர்களை கொண்டு இயேசுவை அறிந்து கொள்ள මොකද தேடினார்கள். යේසුස් වහන්සේ ඒ තරම හොයාගන්න බෑ. அப்படியாக அவருக்கு தெரிந்து கொள்ள උන්වහන්සේ முடியாமல் හාස්කම් இருந்தது. කරත් அவர் அற்புதம் උන්වහන්සේ செய்தார். ඉන්න ගෝලයොත් එක්ක. அவர் சீசர்களோடு இருந்தார். මොකද ගෝලයෝ පවා හාස්කම් කරා. சீசர்கள் උන්වහන්සේ அற்புதம் செய்தார். ගෝලයන්ට පවා කිව්වා නුඹලා මං වගේ වෙන්න. நீங்கள் என்னை போல் மாறுங்கள், නුඹලා මා විදියට කරන්න. என்னை போல் செய்யுங்கள் காரியங்களை. නුඹලා මේ විදියට ඇදහිල්ල නුඹලා තුල තිබ්බොත් உங்களுக்குள் விசுவாசம் නුඹලා මා இருந்தால் කරපු සියලු දේ කරන්නට යනවා. நீங்கள் நான் செய்வதை எல்லாவற்றையும் செய்வீர்கள். ස්වාමින් වහන්සේ තුල තිබ්බ සියලු දේම යේසුස් වහන්සේ උන්ට දෙනවා. அவருக்குள் இருந்த எல்லா காரியங்களும் அவருக்குள் வந்தது. ඒ නිසා තමයි යුදාස් උන්වහන්සේව யூதாஸ் ඉඹලා அவரோடு கூட පෙන්නුවේ. வந்து උන්වහන්සේ ඉඹලා වැළඳගෙන පෙන්වුවේ මේ තමයි முத்தம் යේසුස් செய்து
அவரை காட்டி கொடுத்தான். ආමෙන්. උන්වහන්සේ එතරම් යටහත්ව හිටියා. அவர் அவ்வளவு උන්වහන්සේ ඔවුන් හිටියේ මිත්‍රයෝ වගේ. அவர் சிநேகிதரை போல் இருந்தார். ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ කියන්නේ. இயேசுவின் මාගේ ආඥා නුඹලා ආරක්ෂා කරනවා නම් என்னை நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் ஆனால் නුඹලා මිත්‍රයෝය. எனது சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். මොකද කියන්නේ? 15 බාන 16 තමගේ ස්වාමියා කුමක්දයි නොදන්නා කරන්නේ කුමක්දයි නොදන්නා බැවින් තවත් නුඹලා 16 යයි නොකියමි. ආමෙන්. ස්වාමී ඔබගේ කම්පැනි බොස් எங்களுடைய எஜமான்கள் ඔබට හැම දෙයක්ම කියන්නේ. எல்லாம் சொல்லிட்டையும் சொல்ல மாட்டார். ආමෙන්. නමුත් එයාගේ මිත්‍රයාට එයා හැමදේම කියනවා. அவருடைய சிநேகிதருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்வார். ඔබගේ යාළුවා ඔබට හැමදේම කියනවා. என் சகோதரர்கள் எங்களுக்கு සමහරට எல்லாவற்றையும் சொல்வார்கள். ගොඩක් අය ඉන්නවා තමාගේ සහෝදරයට වැඩිය සමාගේ දෙමව්පියන්ට නැතිව තමාගේ යාළුවට බොහෝ දේවල් කියනවා. அவருடைய குடும்பத்தாரை விட சண்பர்களை விட එයා රහස් ගබඩාවක්. அவர் ஒரு இரகசிய கலைச்சாலை. යාළුවා රහස් ගබඩාවක්. நண்பர்களிடம் கலந்து යාළුවා ගාව තමයි තියෙන හැම ෆයිල් එකක්ම. நண்பர்களிடம் எல்லா යාළුවා ඇත්ත காரியங்களும் දවසට உண்டு. තමයි ඔක මොන හරි වෙන්නේ. යාළුවෝ විශ්වාස කළ ගොඩක් දේවල් කියනවා. நண்பர்களை விசுவாசிக்கும் නමුත් பொழுது යාළුවා அநேக ෆයිල් காரியங்கள் එළියට உண்டு. දානකොට நாங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது நண்பர்களை විලිලැජ්ජාවේ සන්තෝෂෙ බැරි වෙනවා. சந்தோஷப்படுகிறோம். ඒ නිසා පරිස්සමින් நாங்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும். ස්පෙෂලි ඩුබායි එකේ ඉන්නේ පාස්පෝර්ට් යාළුවෝ. කවුරුත් විශ්වාස කරන්න එපා. யாரையும் நம்ப வேண்டாம். සභාවේ වුණත් විශ්වාස කරලා යමක් කියන්න එපා. விசுவாசப்பட்டு யாரையும் காரியங்களை செய்ய வேண்டாம். මොකද සමහරු ඉන්න රහස් ගබඩාවක් නෙමෙයි. එයා නිවුස් පත්තරයක්. ஒரு இரகசிய නිවුස් பத்திரிகை පේපර් එකක් එයා. ஒரு பத்திரிகையை போல் ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමින් மிகவும் அவதானமாகவே இருக்க வேண்டும். ආපු ගම මහාන ෆැමිලි එක ගැන මහලා බොක්කේ තියෙන දේත් අහලා ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට ඒ බොක්ක එළියට දානවා. நாங்கள் குடும்பத்தின் காரியங்களை கேட்டு எங்களை ඒ නිසා අප මිත්‍රයෝ ගැන බොහොම පරිස්සමින්. நண்பர்களுடன் மிகவும் அவதானமாக இருக்க මෙහෙ வேண்டும். කවුරුත් ඔබට ආදරය කරන අය නැහැ. இங்கு யாரும் நமக்கு அன்பு செலுத்துவர்கள் இல்லை. ඩුබායි වල ඔබට ආදරය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යේසුස් වහන්සේ. துபாயில் அன்பு செலுத்துவர் என்றால் இயேசு மாத்திரமே. ඒක ඔබ එක තැනකට අරන් ඔබට ප්‍රේම කරන්න බලන්නේ උන්වහන්සේ. அவர் மாத்திரமே எங்களுக்கு அன்பு නමුත් செலுத்துகிறார். උන්වහන්සේ කියන මගේ ආඥා ආරක්ෂා කරනවා නම් என்னை ஜெபத்தை நீங்கள் செய்வீர்களானால் ආමෙන්. ඒ අය මගේ මිත්‍රයන්. எனது சிநேகிதராய் මට இருப்பார். පියාණන් වහන්සේ කියන දේවල් பிதா சொல்வதை මම ඔහුට කියනවා. நான் சொல்கிறேன். හැම රහසක්ම මම ඔහුට කියනවා. எல்லா இரகசியத்தையும் அவர்கள் சொல்கிறேன். ඔබ පෙරලන්න උන්වහන්සේගේ වචනේට. උන්වහන්සේගේ පොළවේ හොඳම යාළුවෙක් හිටියා. යේසුස් වහන්සේ ඉන්න කලින්. இயேசு வரும்பொழுது நல்ல ஒரு நண்பர் இருந்தார். ඔබ පෙරලන්න උන්වහන්සේගේ වචනය 2 ලේකම් 27 වෙනි පදයට. 2 லேகாத்துக்கு நாங்கள் வசனத்தை திறப்பிக் கொள்வோம். පාස්ටර් මෙහෙම කිව්ව කියලා යාළුවෝ ගැන සැක හිතන්න එහෙම එපා. පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි. நாங்கள் அவதானமாய் இருப்பது முக்கியம். ඔව්. 2 ලේකම් 27. 2 லேவியாகம் 24வது පිහිට வசனம். ඉල්ලන පිණිස යුදාවරු රැස් වූෝය. යුදාහි සියලු නුවර 2 ලේකම් 27. 27. 7. රන් පහන් රුක් 16ත් ඒවායේ නිමේ හැටියට ඔහු සාද. නෑ 2 ලේකම්. 2 ලේකම්. ඔබගේ සෙනග වූ ඊශ්‍රායල් ඉදිරිපිටෙන් ඔබ මේ දේශයේ වැසියන් පන්නා දමා ඔබගේ මිත්‍ර වූ ආබ්‍රහම්ගේ වංශයට ඒක සදාකාලයටම නොදුන්සේක්ද. කාගෙනද කියන්නේ ආබ්‍රහම්. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රයව සිටියා. ஒரு சிநேகிதராய் இருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරේ? ඒ දෙවියන් වහන්සේ ආස කරන තැන. அவர் வாஞ்சித்த ஒரு நண்பர். යාකෝබ් දකින උන්වහන්සේගේ ගෘහය ඒ ස්ථානයේ. அவருடைய வீடு ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ වැඩවසන ස්ථානය. அநேக ඔව් காரியங்களை දකින செய்கிறார். දේවදූතයෝ පහළ ඉහළ යනවා. தேவதூதர்கள் மேலும் கீழுமாக ඉතින් சென்ற මේ இடம். ඊශ්‍රායල් දේශය இஸ்ராயல் සෙනග පන්නලා ஜனங்களை விரட்டி ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක යාගේ මිත්‍රයාට දෙනවා. அது சிநேகிதருக்கு கொடுக்கிறார். ගේ කුලියට එන වෙන කෙනෙක්ව ගෙදරින් පන්නලා
அந்த இடத்திலிருந்து அவர்களை මගේ යාළුවට මම එක දෙනවා. ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කරේ. சிநேகிதருக்கு கொடுக்கிறார். මගේ ගෙදර කුලියට එන කෙනාව පන්නලා கூலிக்கு வந்தவர்களை அனுப்பி මම එක මගේ මිත්‍රයට දෙනවා. இந்த சகோதரர்களுக்கு கொடுக்கிறோம். මගේ එක මිත්‍රයට දෙන්නේ කුලියක් නැතිව. நாங்கள் கூலி இல்லாமல் ආබ්‍රහම්ට கொடுக்கிறோம். ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කරේ. தேவன் என்னத்தை செய்தார்? ඕට සදාකාලෙම දුන්නා. அவர் நித்தியம் අදත් මේ நிரந்தரமாக ඊශ්‍රායල් கொடுத்தார். දේශයේ ඉන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ වංශය. ஆபிரகாமின் தேசத்தை ආමෙන්. ඒ නිසා මතක තබා සදාකාලෙම ඔහුට දීලා තිබෙනවා. நிரந்தரமாக அவர் கொடுத்தார். හරි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රත්වයට தேவனுடைய ඔබ சிநேகம் දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රයෙක් වෙනවා නම් நாங்கள் ස්වාමීන් சிநேகிதராக වහන්සේ ඔබ ආස කරන நாங்கள் தேடும் ස්වාමීන් වහන්සේ සන්තක තියෙන සියල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දෙනවා. அவர் இருக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு ඒ தருவார். පොරොන්දුව පිට තමයි උන්වහන්සේ සන්තක එකම දේ උන්වහන්සේට තිබුණ. அவர் இருந்த ஒரே උන්වහන්සේගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයාව ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දුන්නා. ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்கு கொடுத்தார். ආමෙන්. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න. නිனைவு ඔබ උන්වහන්සේගේ මිත්‍රයෙක් වෙනවා නම් நாங்கள் அவருடைய ඔබ சிநேகிதராக ස්වාමීන් இருந்தோம். වහන්සේගේ යාළුවෙක් වෙනවා නම් அவருடைய சிநேகிதராக පළවෙනි இருந்தோம். කාරණාව තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ රහස් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට කියනවා. அவருடைய இரகசியங்களை அவர் உங்களுக்கு தருவார். උන්වහන්සේ තුල තියෙන රහස් அவருக்குள் இருக்கும் இரகசியம் දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙන රහස් தேவனுக்குள் இருக்கும் ඒ இரகசியம் පියාණන් වහන්සේ තුල ස්වර්ගයේ සැඟවුණ රහස් பரலோகத்தில் உள்ள எல்லா இரகசியங்களையும் පොළවේ උන්වහන්සේ සංගවා තිබෙන දේවල් உலகத்தில் ස්වාමීන් மறைத்திருக்கிறவைகள் වහන්සේගේ දරුවන්ට මිත්‍රයන්ට උන්වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிநேகிதர்களுக்கு அவர் கொடுப்பார். දෙක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සන්තක දේ அவருக்கு சொந்தமானதை උන්වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙනවා. அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ආමෙන්. තුන්වෙනි කාරණාවට අපි යනවා. மூன்றாவது காரியம் ආමෙන්. ඔබ බලන්න උප්පත්ති 18:17 உபாகமம் 18 நாங்கள் பார்ப்போம். ඉක්මනට කියවන්න. උත්පත්ති 18:17 ஆதியாகமம் 18 ස්වාමින් වහන්සේ මා කරන්ට යන දේ ආබ්‍රහම්ගෙන් සඟවම්ද ආබ්‍රහම් හට සැබවින්ම මහත් වූ බලවත් ජාතියක් වන්නේය. උන්වහන්සේ සොදොම් සහ ගොමෝරා නගරය විනාශ කරන්න යනවා. அவர் நகரத்தை அழிக்கப் போகிறார். ඒක ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පිළිකුල් නගරයක්. அது ஆண்டவருக்கு அருவருப்பான ஒரு நகரம். සමලිංගික සේවනය சமபூமி. සමලිංගිකයන් විවාහ වෙන්නා වූ බරපතල කාරණා තිබෙන්නා වූ ස්ථානයක්. அது ஒரு அருவருப்பான ஒரு பூமி. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දෙයට පිළිකුල් කරන නිසා அவர் அருவருக்கிறபடியால் උන්වහන්සේ තීරණය කරා ඒක විනාශ කරන්න. அவர் தீர்மானித்தார் அதை අදටත් මේ அழிக்கும்படியாக සොදොම් සහ ගොමෝරා නගරය අලු. அந்த දෙවියන් புதிதாக்கும்படியாக වහන්සේ ඒක විනාශ කරේ ගින්නෙන්. அவர் நெருப்பில் அழித்தார். ගින්නෙන් විනාශ කරන්න කලින් ලොත්ගේ මේ ආබ්‍රහම්ගේ ஆபிரகாமின் අයියාගේ පුතා හිටියේ එහෙ. அண்ணனின் மகன் அங்கு இருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම මේක ආබ්‍රහම්ගෙන් කොහොමද හංගන්නේ? ஆபிரகாமுக்கு எப்படி நான் இதை மறைப்பது? එයා මගේ යාළුවා. அவர் எனது நண்பன். මං කොහොමද ඒක මෙයාගෙන් හංගන්නේ? நான் எப்படி அவரிடம் මට அதை යාගෙන් மறைப்பது? හංගලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. அவரை மறைத்து ஒன்றும் செய்ய අනිත් එක முடியாது. මම යා හින්දා යාගේ පුතාව බේර ගන්නවා. அவர் මම මේක මෙයාට කියනවා. நான் அவரிடம் சொல்வேன். දෙවියන් වහන්සේ ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න. தேவன் அப்படியாக காரியங்களை ඔබ செய்தார். උන්වහන්සේගේ මිත්‍රයා නම් அவர் நண்பராக උන්වහන්සේ ඔබට இருக்கும்போது කිසිවක් සංගවන්නේ නැහැ. அவர் எதையும் மறைக்க මම மாட்டார். කලින් Zoom meeting එකේදී මම බෙදාගත්ත ඒගොල්ලොත් එක්ක පාස්කු පහරකට කලින් பாஸ்கு நாட்களுக்கு முன்பு ස්වාමීන් වහන්සේ දවස් දෙකකට කලින් උන්වහන්සේ මට IS ගැන ඒ බෝම්බ පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ මට හීනෙන් ඒ දේ එළිදරව් කරා. நான் பொம்மை குறித்து எனக்கு නමුත් வெளிப்படுத்தலை මම දැනන් உண்டாக்கினார். හිටියේ නෑ நான் அதை அறிந்திருக்கவில்லை. මොකද්ද මේ කාරණාව. என்ன காரணம்? මම නැගිටිද්දි IS කියලා විතරයි කිව්වේ. நான் ISS என்று மாத்திரமே சொன்னேன். IS කියද්දි වට කරන්න ඉඩ තියෙනවා බලාගෙන. ISS என்று නමවත් சொன்னவங்களை කියන්න சுற்றி එපා කියලා வருவார்கள். කියන්නේ. හරි. ඒ නිසා මොකද වුනේ? එන්න ඊපස්සේ නේද? දවස් දෙකකට පස්සේ හෂිනි මට කෝල් එකක් කරන් කියනවා පාස්ටර් සංග්‍රහයකට ගහලා මේ ලංකාවේ බෝම්බ තියෙනවා පාස්ටර්නේ යාඥා කරන්න කියලා. இலங்கை தேசத்தை குறித்து நாங்கள் එතකොටයි தெரிவிக்க මම මේ வேண்டும். දැනගත්තේ මේ වගේ කණ්ඩායමක්. இப்படியான ஒரு මේ காரியம் වගේ දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ මට කලින් දැන්නුවනේ කියන කාරණා. இப்படியான காரியத்தை ஆண்டவர் මම எனக்கு දැනන් හිටියේ නෑ ඒකේ வெளிப்படுத்தினார். තේරුම දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නපු හීනේ තේරුම මම දැනන් හිටියේ නෑ. நான் அவர் காண்பித்த அந்த கனவை நான் அறிந்திருக்கவில்லை. ආමෙන්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රයන්ට தேவனுடைய ස්වාමීන් වහන්සේගේ சிநேகிதருக்கு, දරුවන්ට தேவனுடைய ස්වාමීන් பிள்ளைகளுக்கு වහන්සේ කිසිවක් සංගවන්නේ නැහැ. அவர் எந்த காரியத்தை ඇති மறைப்பதில்லை. කරගන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එක. அவர் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துவார். යාළුවාට උන්වහන්සේ කිසිම දෙයක් සංගවන්නේ නැහැ. அவர் சிநேகிதருக்கு எதையும் සියල්ල දෙනවා. எல்லாவற்றையும் தருவார். අප දැක්ක. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ මිත්‍රයාණන් உங்களுடைய தேவன் சிநேகிதராக යේසුස් இருந்தார். වහන්සේ ඔබගේ මිත්‍රයාණන් தேவன் உங்களுடைய சிநேகிதராக ඔබට இருந்தார். අවසරය තියෙනවා. அவர்களுக்கு ඒ அனுமதி உண்டு. පියාණන්ගෙන් සියලු දේ ඉල්ලන්න. எல்லாவற்றையும் கேட்கும்படியாக ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ මිත්‍රයෙක් නම්
நான் தேவனுடைய சிநேகிதராய் இருக்கும் பொழுது උන්වහන්සේ සන්තක සියල්ල උන්වහන්සේ පියාණන්ගෙන් ඉල්ලලා දෙනවා. அவர் பிதாவிடத்தில் எல்லா காரியங்களையும் උන්වහන්සේ பெற்றுத் එකයි தருவார். නුඹලා මෙසේ ඉල්ලන්න. நாங்கள் அவருடைய මාගේ නාමය කියලා ඉල්ලන්න. அவருடைய නුඹලට நாமத்தை கேளுங்கள். සියල්ල දෙනු ලබනවා. எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ආමෙන්. මේක උන්වහන්සේ තුල තිබෙන බලය. அவருக்குள் இருக்கும் வல்லமை එනිසා තමයි ඔබ යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ මිත්‍රයාණන්. தேவன் உங்களுடைய මේ சிநேகிதரை පොළවේ போல සියල්ල ඔබට කරන්නට இந்த පුළුවන්. உலகத்தில் මොකද எல்லாவற்றையும் දෙවියන් செய்ய முடியும். වහන්සේකට අවසරය දෙනවා. அவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார். ආමෙන්. හලෙලූයා. ஆமென். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රයෙක් කරගන්න ඔබ. நாங்கள் தேவனை ඔබ சிநேகிதராய் ස්වාමීන් ஏற்றுக்கொள்ள වහන්සේගේ வேண்டும். මිත්‍රයෙක් වෙන්න. நாங்கள் அவருடைய சிநேகிதராய் இருக்க வேண்டும். ආමෙන්. ඔබ පෙළන උන්වහන්සේගේ වචනේ අවසාන වශයෙන් මොනවද උන්වහන්සේ අපේ ඉල්ලන්නේ? මොනවද උන්වහන්සේ අපේ ඉල්ලන්නේ? நாங்கள் அவர்கிட்ட என்னத்தை கேட்கிறோம்? 15 බලන්න. 15 බලන්න. 5வது வசனம். 16 තමගේ ස්වාමියා කරන්නේ කුමක්ද නොදන්නා බැවින් තවත් උඹලාට 16 යයි නොකියමි. තවත් උඹලා 16 නෙවෙයි. ආමෙන්. මාකිසාද මාගේ පියාණන් වහන්සේ මා ඇසූ සියල්ල නුඹලාට දැන්නු බැවින් නුඹලා මිත්‍රයෝය. 16 බලන්න. නුඹලා මා තෝරාගත්තා නොව මම නුඹව තෝරාගෙන පත් කළෙමි. එසේ කළේ නුඹලා ගොස් පළදරන පිණිසත් නුඹලාගේ පළ පවතින පිණිසත් මාගේ නාමයෙන් ඉල්ලන පියාණන්ගෙන් මාගේ නාමයෙන් පියාණන්ගෙන් නුඹලා ඉල්ලන කොයි දේ නමුත් උන්වහන්සේ නුඹලාට දෙන පිණිසය. ஆமென். ආමෙන්. මොකද උන්වහන්සේගේ ආඥා? எப்படி அவருடைய 12 බලන්න. ஜெபம்? මාගේ ආඥාව නම් என்ற ஜெபம் මා என்றால் නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් நான் உங்களை නුඹලත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කළපාල. நான் உங்களுக்கு அன்பு செலுத்தியது போல் நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பு செலுத்துங்கள். මේ විදිහට ප්‍රේම කරනවා නම් நாங்கள் அன்பு செலுத்தும் பொழுது නුඹලා මාගේ මිත්‍රෝය. நீங்கள் என்னுடைய சிநேகிதராய் එකිනෙකාට ඔබ ඉන්නා වූ සභාවේ එකිනෙකාට சபையில் இருக்கும் ඔබ ஒவ்வொரு ප්‍රේම කරනවා නම් அன்பு செலுத்தும் ඔබ பொழுது ඉන්නා වූ බෙඩ් ප්ලේස් එකේ ඔබගේ කම්පැනියේ කවුරු හරි හෝ ඔබගේ අසල්වාසියා මෙට්‍රෝ එකේ යන අනිත් කෙනා ඔබගේ අසල්වාසියා நாங்கள் அயலவர்களுக்கு அன்பு செலுத்தும் பொழுது ඩිරාම් එකක් ඉල්ලද්දී ஒரு டிராம் கேட்கும் பொழுது ඒක නොදී ඉන්නවා නම් நாங்கள் கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது අවශ්‍යතාවයකදී ඒ දේ නොකර ඉන්නවා නම් தேவை இருக்கும் பொழுது கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது ආමෙන්. ඒ නිසා උන් තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ தேவன் சொல்கிறார் ප්‍රේම කරන්න. அன்பு செலுத்துங்கள். අනිත්‍යයට ප්‍රේම කරන්න. மற்றவர்களுக்கு ඒ அன்பு செலுத்துங்கள். අසල්වාසියාට ප්‍රේම කරන්න. அந்நியரை එතකොට உபசரிங்கள். නුඹලා මගේ මිත්‍රයෝ. நீங்கள் என்ன මම சிநேகிதராய் කොහොමද இருக்கிறீர்கள்? ප්‍රේම කළේ? நானே මාගේ ජීවිතේම පූජා කරලයි. என்ற ஜீவியத்தையும் நான் මම කොහොමද ප්‍රේම කරේ? මාගේ ප්‍රාණයම පූජා කරලයි. என்ற முழு சரீரத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு அன்பு செய்தேன். එවැනි ප්‍රේමයක් அப்படியான அன்பு නුඹලා එකිනෙකාට දෙනවා නම් நான் உங்களுக்குள் නුඹලා இருக்குமானால் මාගේ මිත්‍රයෝ. நீர் என்ன சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். එතකොට ඔය බර විදිහට යාඥා කරන්න ඕනේ නැහැ. நாங்கள் வல்லமையாக ஜெபிக்க வேண்டியது. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය නිකම්ම එනවා. நாங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படும். ඔබ යේසුස් වහන්සේව ඔබ මිත්‍රයෙක් කරගන්නවා නම් தேவனை நாங்கள் சிநேகிக்கும் பொழுது ඒ සියල්ල නුඹලාට දෙනවා. அவர் எல்லாவற்றையும் නැත්නම් ප්‍රේමය பெற்றுக்கொள்வோம். කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කට්ටිය ප්‍රේමය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. அகலமான அன்பு என்றால் என்ன? බලන්න ඔබ පෙළන උන්වහන්සේගේ වචනය. 1 කොරින්ති 13:4 මේක කියලා අපි අවසානම කරන්න. 1 கொரிந்தியர் 1வது வசனம். ලාස් ඉවරයක් නෑනේ. අහගෙන ඉන්න. ප්‍රේමය තමයි අර අපේ ජීවිතය තුළ කලුනික වගේ. அன்பு எங்களுடைய வாழ்க்கை முக்கியம். හරි අමාරුයි හොයාගන්න. தேடுவது மிகவும் கடினம். හරි අමාරුයි. மிகவும் கடினம். 1 කොරින්ති 13:4 ප්‍රේමය බොහෝ කොහොමද ප්‍රේමය? බොහෝ ඉවසිලිවන්තය. ප්‍රේමයේ ස්වභාවය දැන් කියන්නේ මේ. ප්‍රේමය හරි ඉවසිලිවන්තයි. ගුණවන්තය. ගුණවන්තයි. ප්‍රේමය ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ නැත. ප්‍රේමය ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ කාටවත්. பொறாமை கொள்ளாது. යාළුවට හොඳ ජොබ් එක හම්බුණා කියලා යාළුවා හොඳට යාළුවට කලින් උදව් කරා. යාළුවා නැට්ටරම නැට්ලි වැටලා ඉද්දි නමුත් දැන් යාළුවා පොඩ්ඩක් හොඳට එද්දි මොකද වෙන්නේ? ඊර්ෂ්‍යාව. ප්‍රේමය තියෙනවා නම් அன்பு එයා இருக்குமானால் ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ නැහැ. பொறாமை வராது. පාට්ටු කරන්නේ නැත. ප්‍රේමය පාරට්ටු කරගන්න මම අනිත් කෙනාට වඩා උසස්යයි හිතන්නේ නැහැ. අනිත් එක උඩගු වන්නේ නැත. ප්‍රේමය උඩඟු වන්නේ නැහැ. අසෝබන ලෙස හැසිරෙන්නේ නැත. අසෝබන ලෙස හැසිරෙන්නේ නැහැ. තමාගේ කාරණා සොයන්නේ නැත. තමාගේ කාරණා සොයන්නේ නැහැ. අය අනිත් අය ගැන වැඩිපුර හිතන කෙනෙක්. மற்ற கோபமே காரியங்களை நாங்கள் නැත. யோசிக்க එයා மாட்டோம். කෝපය ගන්නේ නැහැ. යාළුවෙක් විහිළු කරාට යාළුවෙක් මොන දේ කරත් එයා
කෝප ගන්න නැති කෙනෙක්. යාළුවත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැහැ. පොඩි මිස්ටේක් நண்பர்களோடு පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණත් அவர் தவறுகள் நடக்கும் பொழுது එයා ටිකකින් කියනවා මට සමා වෙන්න. என்னை மன்னியும் සෝරි කියලා කියන කෙනෙක්. நாங்கள் மன்னியும் என்று சொல்லுகிறோம். නපුර ගණන් ගන්නේ නපුර ගණන් ගන්නෙ නැහැ. பொறாமை கொள்ளாது. ඔබගේ ප්‍රතිවාදියා ඔබගේ අනිත් යාළුවා ඔබට මොන නපුර කරත් එයා ඒක ගණන් ගන්නෙ නැහැ. එයාට සමාව දෙන්න කෙනෙක්. මේක තමයි ප්‍රේමයේ ලක්ෂණයක්. அன்புக்கு இது ஒரு அழகு. අධර්මිෂ්ඨකමට ප්‍රීති නොවි සැබෑව සමග ප්‍රීති වන්නේ අධර්මිෂ්ඨකමට එයා ප්‍රීති වෙන්නේ නැහැ. පාපයත් එක්ක එයා ඇත්තේ නැහැ. அவர் අනිත් කෙනා යාළුවා වරදක් කරනවා නම් මෙයන්. நண்பர்கள் குற்றம் එයාට උදව් කරන කෙනා. உதவி செய்பவர்கள் එයාට අපි කිමු FBI එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එයාට උදව් කරනවා නම් කෙනා ඒ කෙනා තුල ප්‍රේමය නැහැ. அப்படியானவர்களுக்குள்ள அன்பு இருக்காது. අපි කිමු බොන කෙනෙක් බොන குடிப்பவர் කෙනෙක්ට එයා බීම නවත්තපුවම බෝතලේ අරන් යනවා නම් ஒரு சாராய் போத்தல் எடுத்து வந்தால் එයා තුල ප්‍රේමය නැහැ. அவருக்குள் அன்பு இல்லை. හරි. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න. ඔබව පාපයෙන් වළක්ව ගන්න. ඔබ යම්කිසි දුර්වලකමක ඉන්නවා නම් එයා ඔබව කරන්නේ ඒකෙන් නිදහස් කරන්න බලනවා. ඔබව බීමත්කමෙන් නිදහස් කරන්න බලනවා. ඔබව පාපයෙන් ගලවන්න බලනවා. ඔබව ඇබ්බැහිකමෙන් ගලවන්න බලනවා. එයා තමයි නියම ප්‍රේමයේ තියෙන කෙනා. அன்பு உள்ளவர்கள் பாவத்திலிருந்து துஷ்டத்தனத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை අද பண்ணுவார்கள். බොහෝ අය ගයිඩ් කරනවා මේ අනියම් සම්බන්ධතාවයන් වලට. நாங்கள் அந்நிய சம்பந்தத்தை வைத்திருக்கிறோம். ඒ කෙනා තුල ප්‍රේමේ නැහැ. அந்த விபச்சாரத்துக்குள் அன்பு இல்லை. අනිත් එක සියල්ල දරාගන්නේය. සියල්ල දරා ගන්නවා. எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொள்ளும். අර කෙනා මොන දේ කෙරුවත් ඊර්ෂ්‍යා කරත් මොනවා කරත් බැන්නත් ගැහුවත් දරා ගන්නවා. මොකද මගේ සැලැස්ම එයාව ජේසුට ලං කරන එක. සියල්ල විශ්වාස කරන්නේය. සියල්ල විශ්වාස කරනවා. எல்லாவற்றையும் நண்பர்கள் යාළුවා ගැන සැක හිතන්නේ නැහැ. நண்பரை මගේ පාර්ට්නර් ගැන සැක හිතන්නේ නැහැ. සියල්ල சந்தேகப்படுவதில்லை. බලාපොරොත්තු වන්නේය. සියල්ල බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියල්ල ඉවසන්නේ. සියල්ල ඉවසනවා. අනේ පාස්ටර් බෑ හරි අමාරුයි මේගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න. නමුත් මම ඉවසනවා. நாங்கள் பொறுத்து கொள்வோம். ඒක තමයි ප්‍රේමයේ ස්වභාවය. அன்பான சுபாவம். ප්‍රේමය කිසි කාලක පහවන්නේ නැත. ප්‍රේමය කවදාක්වත් නතර වෙන්නේ නැහැ. அன்பு தனித்து போகாது. පාස්ටර් මට ඉවසලා බැරිම තැන තමයි මම කරේ. නෑ ප්‍රේමය නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොනවතින දෙයක්. அது அகால அன்பாய் இருக்கும். ආමෙන්. ඉතින් සහෝදර මේක තමයි ප්‍රේමයේ ස්වභාවය. நாங்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது මේ කාරණා ගිහිලා ඔබගේ බිත්තිය අලව ගන්න. நாங்கள் இதை செய்யும் பொழுதே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். 1 කොරින්ති 13 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரம். ආමෙන්. මේ දේවල් මේ ප්‍රේමයේ ලක්ෂණ ඔබ තුල තිබෙනවා නම් இந்த அன்பான காரியங்களுக்குள் இருக்கும் ஆனால் මොනවද කියනවා ඔබ උන්වහන්සේගේ මිත්‍රයා කියලා. நீங்கள் உங்களுடைய ඔබ නැගිට සිටින උන්වහන්සේගේ சிநேகிதராய் අභිමුඛය. இருப்பீர்கள். කාරබක ශීරි බිරි 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 හන්දලයි. හාලලූයා ස්තුති වේවා ඔබගේ නාමයට.